Musia isendi kwate kanavonde vala watindila watinda nesa na ende inavikaila isa ya kutumana na kwithukisi ya kilungu cha Thambalala nikina tukavikie kulinda miana ila ndene wa mitoano yitu na ndene wa misi yitu na ende no muthanani wa munde nikuitha ndi unenga topic kana unena nya witu twitha tinene ya yulua chao na ende kwa oyu ambao semba ndene wa YouTube au vikavikie kusubscribe ndene wa YouTube channel ya Mpango TV official na ende ndene wa Facebook tuatiyeta Mpango TV na ende no watu atiyano kwitha tono kwata ilungu sio ndile tweka akivo kilungu cha Thambalala na ngiro tumeotuma nimekuvia kwa namba ya ile 395 ethani undu kwenda kutawani mutaiwitu kana undu kwenda kutethewa ndeni wa kilungu cha Thambalala no kuvikia kutethewa na ende no muthani wa umonde titha tinene ya yulua yoila aume mathinza na methi wana mipango ya Kando na babika bandu mundu umeusu atiana na mpango usu wa Kando either kwanzia ya kikuu kana kwanzia ya oyo thayo ewa eania kwithiwa na mpango wa Kando ikule omonde ni mwitusu kana mundu mukausu ni waile kwithiwa ayenda mali ila yina mpango usu wa Kando mwitusu ni waile kwitha ayenda mali ya mpango wa Kando na ni wailu kwithiwa ayenda mali kana ni waile kunewa mali ila yina mpango usu wake wa Kando na indi usu ni wona netu muthani wa mundi kati we mutai witu tutagiatana kwe musesia uneni waku ni weva yulu wa ikule yu ya muthani wa umundi Catherine tikalibu ndeni wa kilungu cha Thambalala ni mubea siombua na ngekethia musiaisia nina wiko atiwa kumanakana atinda nesa o maunduni ala na mama muthenya na nina wiko atiwa kumanakana na chumwa kima twatani sewa thandatu atwionesa na indi nakwa nitwenesa nina ngethi mbingi kuma makanisa ni meke bathukanganio Mbembani my working area Mangaoni my home place na Love kulani sia itwen on the masya muyaseo na twendene sa kibindi nikimathima kibindi nikimekane sana ndi kilungu nikiungi muthocha inywa so na langi ondeni kana twendanie imwe twende na kwa kika na tuyathimika na titungia nundu bata munene nikutungia maubai kana maomboku alame ndini wa misi na siana ni situ na ine ndewa unenenya witote nene ya yulua masponza kana mibango ya Kando ni ile kunenga eitu kana ibetila mena sio mali yo ila mabikiana kutiana ya nienda onene lava ukilunguni chunase newe si sponsor timundu mutwae ndatwaitwe ekite kwitha niwe kalanilie na muume yakwa kana muume yaku kimbithini mundu ndaisa kumelwa atharani ukethia wese etha wikithetiwe mutwae ndwaisa umelelwa mundu ukethia ni wese nesaki ona kwesa kwitha kwilia tababe mundu nonie besura noniwe beata noniwe one mundu utwe na muume yaku kimbithini plotini lobi kana nyumbani osio market okula kundu mekata mebithilanela kana kula kundu mekala makwibithilite we mwene we mutwae kana mwene muume makwibithilite ndukese kuona kana ndukese kumana lilikana kana mundu la waile kwandwa mali ni mundu lo twaitwe through elatikita akithio customary kana civil mundu lo enda utwane kwa DC kana mundu lo nenga unenga na kana utwaya wa ikanisani kana maundu tasima yaisa kuapia kana mayaisa kumela ndene waku kana ndene wa sponsor kana wa mundu la mwekala nasya mwitu mubithite kana mundu mukobithite bandu elewanesa kana kisheria usuti muka waku kisheria usuti mundu waku ona kimia one yanga ikeune kikuo na nilawesa kwithotevo kana mwesa kutanisya wina mundu either nundu amekaile yake wona bindu kie kana ngai akuthomusya wia akuthomusya mawia yuluo thiwanthi akwita ku kwake one mundu utaile kwesa kumelila bandu andu ekindu kwa andu mamusi nundu newe kana mundu atuye ebithite na mundu la wese kana no tuye na mundu no suokwie ingi kane kuandu amali ndaile othi andu omuku ingi mundu mukaitha yewe na ciana ciake cithayo meuka umelelwa ni sura matamio na sura matamisi sura matresi kana ni tuye nethewo kana ni tuye na muume wake andu wa chao nenda unena na musiaisia na siati mubango wa Kando wonde bala wabika wabithi wota umelwa mubango wa Kando utaibe wa mbui tatu kanondu kwika wakithio ni chake kamba
mundu utathi utwawa ni nini utathi utwaiwa kwa ndisi mundu utatwawa na harusi wikala either ni kulukuya ubithitwe kana wikala machinery ubithitwe kana wikala okula wikala ubithitwe ndwailile kwisa kumila anduni mene uandwe mali kilome aseno kila munaisanie we nosu wakubithie utakumelia na nginene la gugu na tumia maitu nasie na siana situ na more especially maitu nasie kuone kwiyanangia ivinda nondo jilawe kalanya na mundu mwami na mia yele taketha aina bata na kubata wago wa ukutwa etha kumelia kuyi noa umela wendo kaandwae andu nini mali kwa mundu utebo kana mundu munatanisi wondu munatanisi ida imaanisha kana ni wasaniwa na ni walia nilwa dayuni na mwala wathi wandu ni masaniwa nwe na ni malia nilwa nwe ona ni mekwesenya kana nuotwe na mundu itu mukano nwe thaisenga nuotwe na mume wakwa ciana cia mundu cito na tha cieni mana simboy yelewa na yema na nuotwe na the waitu kondu wao kulingana na miao ya ndi ya itu ya Kenya ni kana Mpango wa Kando wonde palawa bika ni kindu implemented na ni kindu so far chumilete kana ndwailile kumila ukathini andu mene yulwa Mpango wa Kando na tuye nagwo kana ndwailile kumila ukathini andu mene yulwa mundu nako bidite bandu kilome asia ni mboni yebindela waye na kila wake vie ebindela waye na mundu su etha waye na chao etha ni wabangete akili indi etha cha kuchayo kuza ukathiuka yangu ku sia keni chigi ukaza mondo isama ukeyela ndio kaenda ukadhambia pe kundu kukutwana au twangu yabajitwa kikalo ukathiuka ukadhambia swimming pool kikalo we mesi dhambia ila wadhambia kikalo na nguku ila waye keni chiki nundu kena ne salukilie tie bindelo na ati ana makusanya ukethia mundu tio easia ni wa mususu siana imwe eazeno zia mususu na zio igwana chao albino na mwandu alame mususu ombe na iyo kwala makwetie ki nenda umutethia na kumwita na in the 21st century maitu na more especially alame colleges na alame universities matenda usisia mutonundu wembue menda usisia ngusu nda ukuyati kita ni chuka nusui na kyoke dote nake nusui na kyoke akeda edetete dayo yuluo diwandi nowe ke ukuya Mpango wa Kando nuoleka mutumie na ndo make utumio naye sasa mabawe na ndo alama yake waiye na umelia na mabicho balo ikite hata umabiketi kondu wao alama kwete tambayo waikumbela umea maitu yuti ombwe kwa kesabu ya ivya Jaden mwikumbele mundu no ino yona sula tienda mbuku yukite ando amali na kundwa ona sule su na ndumese ona ndwese iliata kundwa u tumaitu alamu kwete ki elewa ine sakana nuwe okwasia na bebinda yebika oyechone olewe ya mume la tukone ti utheke kundwa alamu kwete maundwa nenda umwesoba isitwa ni Kristo Yesu na ndai yani yangai tani seina kinduki nundu kimutethia nenyo memaitu tani seina maundwa nundu malesa ukutethia wesa ukililu mutumia wembui mutumia we na ndai yasi yake ni chairman wa ndoa ni chairman wa maboki ni chairman wa ikundi nene na sindu nene oyekethia ibo nundu aka slight mistake wekie nundu ndiesi kilola tete bayanza ni chao kitena muka waku kondu wao ondinenea yelwa mesi ngikania Mpango wa Kando nundu baibandwe kamilela malini ona akumutumia wendeni wa musi inengenda ya ilasi yaku tamwene musi nenga muka waku na ndayela yake ta mundu muka wa udho na yakaendo mwikethia ibo koyanza kondu sio mbwa ndio nena nasi masibonza kwa bandu meumelela malini ya mwenda zake ethani kindu wenda mwenda zake maile mami na nie ataneza uzikwenda kwake kuwa endie number 2 ethani maye maniwe ingie nguya mulindete andete wake ndaendo makamina nie ndena chao ndena mwatu kusanyai mukamina niwa ko muonanie lakini balani nandu maitu manyumba na immediate family members tuenda stress free aweza ono ili
witha watu ikakiku ilo ndikilila family ya moto na ndi wase kana ainge maitha matwa kula kwiyetha ni family ya mundu su na mundu ula watwa ye Mpango su akando amea kana kibeti chesa kwimania no sibeti sie maisa umana kibeti chesa umana mutumio ena mibango yenginza kana ena maundu angi nukuma ile mutwano witunza na ninganya alama esikana Catherine anetha ana na tiwito na ndatino kwi pauwe na right ya Anewe pai right ya mundu mukosu onatha ni wisikie unewe mali nundu takethi wa mundu ni wakwendie chaguo na akautwa newo utona kudai mali yaku kana mali kwa mundu anekio kutumia nae anekio kutumia tatishu nae kana naku kundu wau kila nisi according to laws kila nisi chailile kichangia kana kiatia muno malini ya Mpango wa Kando kila kinenga nawe ni siana nitala wakati kati wasiana ile ingisi ya mwene musi nundu siana ndiye thanasa oibinda ina witina ni innocent blood kundu siana nitala wana inewa share lakini we mwene we Mpango wa Kando wasia ithiwe mundu siana itano hii siana nitona utalwa lakini we mwene ndwe bandu ukaumilela malini ya Mpango wa Kando siana siaku maybe nitona kweza kumila nondo ni sia bwano lakini mali ni ya kibeti chodho kibeti cha mbui kibeti cha twaiwe na nzela ya ile kanisa ne kana kwa DC kana ochatwa woka ngutwati kalanasi lakini mali ya ibana na ndi tisio kane enda kule ya chino kwato uthumo peiki wathoko chaka na ananya etha ciana ini cie kutethwa niki inya wacio utatethwa na ciana no withie ciana ni 5 na kibeti kini kimwe kibathukanyo bau kilikilaba musesia kitukate utandithia